Рамил, мен мындай сураудан мени башларга телим. Бүтүн ил буйлап карантин кыртуу белән шәхсен сезнең өчен иң авыры нәрсә булды? Әлбәттә, бөтен дөнья карантинга кергән вакытында безнең тормышыбызга зур үзгәрешләр керде. Һәм бөтен безнең эшебезне яңадан туры килде уйларга. Ни өчен дигәндәй, безнең әлбәттә мәчетләребезне ябарга туры килде. Чөнки мәчетләргә бит инде кирип булмый. Һәм дәүләтнең дә күрсәтмәләре буенча без мәчетләребезне ябып торырга мәҗбүр булдык. Bunlara göre bütün bizning işimizni, g'iybatimizni onlayn ko'chirib, ani tartiblab, ani yangidan o'ylab, ham ol psixologiyaktan da yengil tugul. Chunki sen kungansan, juma namozini kirgan vaqtingda masjidning to'li xalq o'tirgan, ular birgalikda sening bilan namoz o'qiylar, ular bilan birga duo qilasың, ularga ko'zlarına qarab va'zingni сөйлисің, lakin hali bo'sh masjidning ichida onlayn gana kamera karşısında gana türlü hutbeler biri ol jingil bulmadı. Lakin Allah'a men şeker günlükte anarga anı biz üte aldık. Anardan soň ikincisi de var. Ol bizning balalarımızı okutu meselesi. Demek ki bizge de şulay ok balalarımızga da Irak'tan turib okutu rətlere to'g'ri keldi. Ol başta bir köp jingil barmadı. Lakin şulay ok balalar da künegip, üzümüzde künegip, şol okutuğumuzni da köçürürge to'g'ri keldik. Hem turusunu aytkanda bizning indi bütün kun tartibimiz şulay ok butunlay o'zgarib qo'ydi. Shunga ko'ra aytmoqchiman, bu vaziyat bizning bütün turmushimizga ta'sir etdi. Менә siz karantinda нәрсә белән шөгыльләнәсез? Мәсәлән, өйдә. Өйдә әлбәттә үзебезнең гаиләләребез белән üz işlerimizni başkarabız, şulay ok indi bizning nindi bulsa işlerimiz kalgan bulsa, eğer de bunda ofiste işler bitirilmegen bulsa, elbette biz onlarını iyi de işler bitirge mümkünlüğümüz var. Bir gerek değerli Ramazan Şerif ayı bulgan vaktinde üyde Kur'anlar okup, dualar kılıp, onların da işlerge Allah'a şükür vakit bular. Lakin benim şahsen üz vakitimda, demek ki üz gündelik vakitim, şulay bir eleşik ite işke, çünkü men şulay ofiska kilemen, mescitka kilemen, mescitten namazlarını okutaman, bir gerek değerli bizim indi Ramazan Şerif ayı bulgana göre her kiç online kiliş, demek bizning tatar.fi degan saytımız aşağı, biz özümüzning din kardeşlerimizge, milletteşlerimizge taravih namazlarını tapşırabız, canlı kiliş tapşırabız. Demek kişiler üç illerinde bulup şu namazlarga katnaşa alalar, hem sizler demek biz birdem bizning mescidimizde g'ibadat devam etile, demek bizning ruhiy turmushimizda to'xtalmagan. Shunga ko'ra aytasim kela, men mescidda da ish qilaman, ham albatta uyda da. Siz menә Ramazan ayı başlandı, hem siz iftarni nechuk uzdırdınız? Bizning davlatimizning ko'rsatmasi bo'yicha, aning nasihatlari bo'yicha 10 kişiden artık jıyılu yaramый. Hem şulay bizning indi hali kechagina parlamentning so'rovi bo'yicha Ule radio degan studiyada biz şulay turli tillarda turli imamlar müracaat yazdırdık. Ul müracaatda aytilgan bizning iftarlarimiz bu yıl şu vaziyetga ko'ra özümüzning uyimizda yashovchi aile a'zolari bilangina o'talarga tegishli. Demak biz alay ayrım ettirib iftarlar yasamaymiz. Üç uylarimizda yaqinlarimiz bilan kishlerin ovozlarimizni ochib iftarlarimizni indi o'tkazamiz. Demak bu ovoz ochuv deganda bizda misharlarda shunday so'z bor. Ovoz ochuv degan yoki ovoz ochtiruv majlisi endi shul motor ism bilan bizning iftarlarimiz yuradi. Рамил, хәзер сөйләгезче үзегез турында һәм Финляндиягә кайчан килдегез? Күпме яшисез инде шул илдә? Мен Finlandiya'ga 2004 yılda işe gelip urunlaştım bunda. Elbette ol kenetten gene bulmadı. Bunda 2000 yıldan başlap konak imam bulup yürüyen idim. Ben de o vakitte Moskova'da işteydim.
Müfti Şeyh Rabil Hazret Zeynep'in kulu aslında mana 2004 yılda değerli merhum bulgan imam Abdurrahman Kaya pensiyaga kite başlagaç cemaat yıllık türlü kandidaturalarına karab meni sayladılar. Hem şulay Müfti Hazret'te mana şulay özünün hayır fatihasını berip meni Finlandiya'ya yollagaçtan biz indi mında gelip bütün gailemiz bilen minimumda işlep. Demek ali bu yıl mında kilüme 16 yıl bulaydı. Finnar tatarlarga нәрсә белән охшаган һәм нәрсә белән аерылалар? En birinciden aytira kerak fin tili ol indi özünün strukturası boyunca, tüzülmesi boyunca baytak ana tatar tilinin grammatikasını şarttırar. Çünkü fin tilinde de tatar tilinde de biz sözlerimizni özgertəbiz indi sözlerinin artına sufikslerini koyup. Demek prefiksler fında yok. Şolay şunlara göre tatar kişisine fin tilini öğrenü Rus kişisine karaganda, başka tiller kişisine karaganda ol jеңілірек. Şunday avazlar var. Avazları, ü avazları var. Başka şunday tatar avazları. Bu birinciden. İkinciden fin halkı alar bitinde bunda gün tünyakta yaşaylar. Şunlara göre alar şunday tatarlara karaganda biraz soğurak dep aytып bola. Alar bilen şulay tatarlar şekilde tezgene dostlaşıp keterge mümkünligi yok. Çünkü alar kişilerini tanışu vakıtı uzağırak. Bizde bitinde Tataristan bolsun, Rusya külümündeki Tatarlarında tanışı hem dostlaşıp kütüler tezirek bola. Lakin Finler arasında ol biraz uzağırakçı değil. Lakin Finler onlar arasında kişilerini tanı başlagaçtan alar birlikte üzerinin жылы ятларын күрсәтәләр һәм мотор мөрәҗәгать итәләр. Демәк, алар шундый ачык кешеләр түгел. Алар бик түбәнчелекле, бик ачык кешеләр, ләкин бик кешеләрне хәзергә якынга җибәрмиләр. Хөрмәтле диләр. Ул бәлки шул менталитетның иң зур айырмаларының берсе. Ләкин тулысынча әйткән вакытында фин халкы бик җитез, бик шундый ничек әйтим, бик төзек халык димәк, алар үзләренең фикерләрен уйлап, үзләренең эшләрен ничә мәртәбә уйлап эшлиләр димәк. Шуның гына эшләп куймыйлар. Һәм үзләренең дәүләтләрен бик яраталар, үзләренең хөкүмәтен яраталар. Бик нык итеп үзләренең табигатен саклыйлар. Мисал өчен урманнарын, күлләрен, кырларын димәк, булар бик игътибар итеп димәк, чүпне ташламыйлар. Финляндиядә татарлар күпме? Коронавирус чорында алар нәрсә белән шөгыльләнәләр? Әйе, Финляндиядә бүгенге секендә иске татарларыбыз дигән инде кемнәр революция кадәр монда килгәннәр, яки революциядан соң шушы бер 100 ел әввәл 150 ел әввәл килгән татарларыбыздан 700 кеше дип әйтеп була. Helsinki, Tampere, Järvenpää, Turku şəhərlərində yaşayırlar. Яңа килгән татарлар да бар, ләкин аларның бер өлеше татар телен белмәү сәбәпле бик мәхәлләбез белән уртаклашмыйлар. Монда бик алып йөрмиләр, чөнки безнең бит инде мәхәлләбездә татар телендә генә бөтен гыйбадәтләребез, билгеле димәк, вагызлар булсын, дугаларыбыз булсын, шулай безнең милли кичәләребез, алар бары тик татар телендә генә димәк. Bunlara göre Tatar dilini bilmeyen kişilerge bunda işe kirliğe bir ağır. Biz onların küp miktarını bilmiyoruz, lakin onlar bugün günde Finlandiya'da var. Demek, soğuk yıllarda gelgen Tatarlar turundaydı. Koronavirüs vakitinde elbette bizde şulay yok mahallemiz tarafından onlarga, yüzümüzün azalarımızga nasihatler yolladık. Demek, bunlarını yışkına yuvup kişiler arasında biraz ara tutarga demek 2 metr bulsun. Anardan soň olra yaştagalarybyzga bek üýlerimizden çykmaska, ýa-da köbürek bolurga hem umumän saklanırga degen nasihatlarimizni biz alarga ýolladyk. Hem şolay ok alar döwletniň de nasihatlaryny, döwletniň de ýollamalaryny tynlap kileler. Şunlara görä bizniň indi olra yaştagalarybız alar köbürek eýdep duralar. Birlerine işe çygyrga tory kile demek türliçe. Şolay ok bütün dünyada şekilde türlü vaziyet var. Fin kişileri менә татарларга һәм читтән килүчеләргә ничек карыйлар? Fin kişileri alar açık karılar. Küp kişi Finlandiya'ya işe kile. Misal için eli
Соңгы елларда бик күп кешеләр яз көннәрендә җиләк җыештырырга килә Финляндиягә. Әле генә яңа хәбәрләрдә әйтелгән иде, Украинадан күп кешеләр килгән дип, 200-300 кеше килгән. Күбрәк тә кирәк булыр иде, чөнки быел ул эшкә кешеләр җитешми. Шулай ук укырга бик күп киләләр, шул ук Кытай булсын, шул ук башка илләрдән киләләр. Шуннан күрә финнар читтән килгән кешеләрне ачык каршы алалар һәм бик күп мөмкинлекләр бирәләр. Сез менә шунда 16 ел әйттегез яшисез һәм сез фин телен өйрәнгәнсездер. Сез ТНВ тамашачыларына фин телендә берәр теләгегезне әйтсәгезчә. Toivon kaikille hyvää Ramadaania. Aның мәгънәсе, мин һәрбер ТНВ-каналын караучы милләттәшләремә, дин кардәшләремә Рамазан шәриф айы мөбарәк булсын дип теләдем. Һәм бу сүзләргә дә дәвам иттереп яки арттырып теләр идем әйтергә. Инде әле безнең Рамазан шәриф айыбыз башланып китте һәм беренче атнасын әйтеп була инде без үткәреп тә киләбез. Шуннан күрә кабат барча милләттәшләремне, дин кардәшләремне шушы мөбарәк булган Рамазан шәриф айының башлануы уңаеннан ихлас күңелемнән тәбриклисем килә. Аллаһ субханаһу Рәхмәт, бик зур. тәгалә безнең тоткан уразаларыбызны, кылган ибадәтләребезнең кабулларын әйләсен, бигрәк тә бу авыр вазгыятьтә. Мин ышанамын, Аллаһ субханаһу ва тәгалә безгә бундый авырлыклар биреп, безне сыный һәм шушы уразаларыбызны авырлыкларга карамастан тотсак, динебезне ташламасак, намазларыбызны укыйбыз икән, әлбәттә аның әҗер-савабы да күбрәк булачак.